Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat ginya phai menta ki Khubor naga Jylla. Kedor Barshnong Pyrthei klashim dagarai ban boycott ni ban omishim benta ban jie dikinong mi khmat hak election MDC arajar phosan sigiyeng dor bar thai an jong ka Khasi Hills Autonomous District Council holokan nongrim bagi executive committee belayalam duba penyak singsim kumu chief executive member berubah pensingan NCM min baudang long kumu deputy chief executive member bekmi yakatanan elaka administration kaliat danbor dawa penmi hukum ban ajing itu yakashnong thamai keblatip kum kamausau ka kripa Victoria Senior Citizen Home hakar puwaitrik Nohprah arajar pausau klapin long gajing rakhe pre-Christmas haka kripa foundation keberan hak shnong umroi Ribhoi district ban penkemen yakimi iet belari sumar hak ni gajing haka ni gajing rakhe leishim bentalang daga project director jangka kripa Victoria Senior Citizen Home kakong Victoria Walang u project director jong ke Kripa Foundation uba Shared Walang ringkat lang bagi nong tray jong foundation berkuik belasah khas ngau ba kajing ai sanat sordar uling do ke hima so yong ye urang ba na kadong bangla so phe bar ke jingmi ke jing kenno ba uling do ke hima so yong blalit ban kam ya ke te ke jaka kalpen long ya ke hima nong klau hapo ke jing alam usim khenna ban le sha ke te ke jaka ban penlong ya ke jing penchai pat ba ka Christmas Carnival belapin long da ka Meghalaya Grassroots Music Project da ka jingkershan lang jong ka Meghalaya Tourism katanan Arts and Culture ka Sarkar Jylla ka Meghalayan Age Limited klak ringi ki pat ba nong shnong ka nong ba shilong Kedor Barshnong Nongrim Hills hadengkat ke jinon lang jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat singsim UMDC jong Malki Lai Umkhra constituency ba Fantin Joseph Lakadong ki Chief Engineer Jakatanat PHE Shillong Division bat ke PWD Central Division lama ki Officer kin Thopru ki Contractor lahir jurip ki Surok bat ki Pipe ha ke benta jong Shnong Nongrim Hills ka Senrat Juai hapok ke jingpet bat jingpenya jong kan Yamtre Committee hakar puai trek bat kar puar trek Nohprah arajar pausau kelapin long ya kedor bar Nyamtre hamadan rangkau tepapali hakani ke jog kesngi kedor bar Nyamtre kelaplat pat baru ya ke almanak jong snam arajar pausan jong ke KKC Senrat Juai dau EMH pesa ubulong Vice President jong Senrat Juai ka Prasa Bharati Akashwani Juai hakar puai trek Nohprah arajar pausau Klara ke gelingko ke balai postnam ke jangka nadu baklas dang ke jing syakri bekerpang hakini ki arp kundai ligisnam ki belet no hapo rilum jaintia hadu arspa sapu arnut ki khenna school ki bapuli hapo ki school ki bahap hapo ke amlarem civil subdivision West Gender Hills District kelio pediang ya khusnam hadim belalek bha ha ke first war jaintia scholarship examination arajar pausau Belapen bet takawar Jaintia Student Union rengkat ke jangan trelang berka Amlari Model Upper Primary School. Dabit dekar nagashnong Sabah Musawang berka Pyrthei kendai nagashnong Mukhayalong layok ra ya kana amla do ha ke jangan kop mare cross country ke 10 kilometer hasar Juai. Ya ke digajing mare lapen long da National People's Party ya Musyang Unit berka phang jong ke jangan kop mare thong kalong sino to drugs. Kinohilam jong ka Meghalaya Indigenous People Union hakar pulai trek Nohprah arajar pausau kelahir syagashnong maukham kashnong badan hakathan bin Ursula ban ajing arab tiki marba mardi ya ke yeng kesem juga kong trenilis marbanyang kabla du no el ka jong ka yeng kesem kabla syak bamdu haki tilit ding berhem hakat wai trek Nohprah arajar pausau hakapor kum arbije no paisngi menta paginya pai syaki Khubor na kari Koi kalong kami ha Giridi District jang Jylla Jharkhand klapin kut dira ka jang jing em tang na kadau jang jing sha pendik than ha ginong trai jang ka microfinance company kani kalong kami kabla tip kerteng kom ka Sulekha Devi kala shimram san phajar tingka ne ka finance company hre namar ba kamla ban se ha ka por ka biang kinong trai jang ka company ki pendik yaka ba kilet ru shidu shi ying jang ka bandawa bakan siuno yakaram Kelapan por neki ban ai por ya ka namar bakampat dan pisa Hendrikim Ailat baraba khaddo namar ka jing ngosok sat palat kelabat haju bor ya la ka jingem
Menteri rang bakdo keri Narendra Modi ulong bahapo ke sistem shiteng ke sorkar kalak ban aikam sorkar hadu ispolak ngot kisamla belakrannya kini hak jingalang bakhat sao jong ka rozgar mela. Lapin long ya ka rozgar mela hakisa pusan lig jaka hak Kylleng keri India ban penrungkam yakisamla hakitunat terekam per jong ka sorkar. Modi ulai thoru ba ka sorkar kalaya soy sa skular bagi at widely kiri kum ke Japan, Australia, France, Germany, UK, Italy bagi wepat kiri na kebentaban aikam yaki samna ki bana India. Kamat keban siakran hak National Workshop on PESA Act kebalong haranchi kendai na kebenta kumno ban penklan yaka sinsya khadar bat ai ke jingada kerpang yaki riulum ke besyang masa haki schedule area. Hakete jingalang onyadan langru alok prem nagar bede joint secretary jangka Ministry of Panchayati Raj ya kabla penlong daga Department of Panchayati Raj jangka Sarkar Jharkhand. Kipulet ke Punjab haringkat ke jingat Trelang bat kipulet ke Uttar Pradesh kela penjur ya ke jing Khenrai ki lekno Khalistan Zindabad Force kebaliyo jinggersha na ke ISI jangka Pakistan bat hakani ke jing Khenra kipulet ke layo ban siat yap ya laingut ki lekno kibidan ketiban kawang grenade hathanat kipulet hagos daspur kipulet ke layo atli ki AK-47 bat atli ki MM na kini ki laingut. Menteri rang bakdo keri Narendra Modi dalam khamat hak jingkat mau buram hak lingko sngikha ju menteri rang bakdo berem u Chaudhry Charan Singh. Modi uloong bu Charan Singh udu unong elam ublayo shisha ke jinget naki nong rap bat naki bre ki bedong. Kalingko sngikha ju Charan Singh kedai ru ke sngi blakan mau kerpang kum ke sngi ki nong rap ke National Farmers Day lene ke kisan diwas namar bu udu bre blatre shitam shisha na benta ke bhakamiat ki nong rap. Mentah pengenye pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Uwe ubreu belas tapulai stem karta New South Wales Australia ula syak kem bat syak pengat hagi hindrul li ki Kamrunar ken thop ki jingne benya ki merat hadim lalap ki kena pupratli ki kangaroo ki belayam. Ki bor penyat ki lakurup ru ya ki suloi hagi jing token. Presiden Belajid Donald Trump ula penpa baka TikTok kelak ban beteng ban terekam US namar ka jing ketak jangka hak kepor election. Kajing bishar banyak jong ke ying bishar bah klik do labu hau benai kela lingkot namar kajing ha kajing ada ya kari. Uri lek lai luit bapau nam jong keri Bangladesh Abdul Hai Kanu bedi uri shlur ke thama ula syak pendik bersyak penjak buram hai kedong tre janat I Islami hakomila. Ke video ke belasa priang bah ke peni bau Kanu ula syak penbor bendeng ya juti nerendang ban panmap ne kedong shong. Ukanu belawan pai selasnong hadi maka sorkar Awami League la Kylleng bar ula syak berngem dak penap tari bat la betha ya u bon mi no nalaye. Ketika jingja la penmi ya ke jing bitar ha ka bak Awami League la penrem ya ketika jingja baga de jing thombo ya ke buram jongkari bat kala khatru ben le ai persya ya ke bekum kita ki kam. Om dunai ka arfu arngut ki bre ki layap ha ke jingalang sam jingbam ha ke Jylla Nohprah jongka Nigeria. Kijing jagi bekum kini kila jadang shen kebala penlong ke sorkar ban khot ya kila jingada ki bakam perking bah hakum kitni kijing alang. Kijing yar thmaling soin jong ke Israel ha Gaza kila penyap ya arfu laingut kinang Palestine bekin thop ki khenna bat ki Pyrthei ha ka bagi thombor ya ki jaka ki bedan jingade bat ka Hamas. Kita ke jing her thma ki long shibenta jong ke jing pinchi tomben jong ke Israel ke bedang ya shakmat halo ke jing her thma jong ke Hamas ha ka nyotrik urisau ka belawan ra ke jing duk nong ka bakrau. Tikita ke long Khubor hakimat Khublei.